اس کر دنیا من زیادہ ترجیح زیادہ محبت پنن اولادن سے دنیا من پورے زیادہ محبت کا اولاد، لیکن خدا وانن اولادوں کے ساتھ زیادہ محبت نہ کرو، نہ کرو. اولادن سید کر محبت حدث من لمٹس من. کیوں؟ دبن خبر یہ اولاد ما کرنائی کن سا ژور، یا اولاد ما چاونائی کنائی کن سا شراب. کیونکہ انسان اولاد کے لیے تو سب کچھ کرتا ہے، اس لیے زیادہ محبت اولادوں سے نہ کیا کرو. تل کیا کرو میانے نبی علیہ السلام میانے رب تل کیا کرو. دبن اگر محبت کرنی ہی ہے تو اپنے والدین کے ساتھ محبت کرو، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے تلے جنت ہے. ماں جی جن خورن تل کن چکیا جناب محمد دپن ماں جی جن خورن تل کن چ جنت، علما جی جن خورن تل کن جنت. یہ اولاد گوسنا یم خور انن تو پن کوچ من رٹو، یہ گوسنا ماجی ونن موجی ون مئی زو، موجی ون مئی گاش، موجی ون مئی کرہن ماز پنن. ژا سختی چھس میانہ خاطر برداشت کرمت. گوڑ 9 ریتن رٹن امس پنس اولادس پنس شکمس من اللہ گوبن تولن ژوکن کھیون. اللہ کھنس تہ احتیاط کرن یہ مین موج، چنس تہ احتیاط کرن یہ مین موج. یل و امس ماج نزدیکی ٹائم واتن، یہ اولاد یل و تھن وات پینک ٹائم واتن، یہ موج یل اندر ژانن امس یل لیبر رومس من ژانن یا امس یل ڈاکٹرس نش نوان دپان چھس موجی ژے چھے نارمل ڈیلیوری گھنی چھے کھانا گنجائش، کیازِ اس پہ چون شکم ژٹن اللہ، اس پہ چانہ یڑ چاک دن موجی. ون کیا چھک وانا؟ یہ چھس دپان کوئی گل نہیں ہے، مجھے اولاد چاہیے، مجھے بچہ چاہیے. تو میانی بائی او وقت کیوں جوانو چانہ تو میانی مان باپت ہچ موج پنی یڑ چاک دن کرن برداشت، پنن یڑ ژٹن کرن برداشت، پنی یڑ کھش کرن کرن برداشت. لیکن میانی جوانا میانی بایا چاچے تھن دیون اللہ، چاچے کائناتس انن، چاچے رچن پد پانس. ایک طرف چھ میانی بینی میانی ماجی من ٹیبن داگ آسن، بیک طرف چھس یہ نیچو ودن آسن، بیک طرف چھس یہ کور ودن آسن. یہ چھس للناور من مین موجی ژے اوپر تکلیف. دپن سو تکلیف چھن میں نظرے گژھان آئی امس اولادس کیا گو. یہ نا چھم نہ ژھپائی کران، یہ نا چھم نہ راتس شنگنے، یہ چھ وان پد وان پھیرا، یہ چھ فقیر پد فقیر گژھان، یہ چھ ڈاکٹر پد ڈاکٹر گژھان. یہ ونن تمامن تلاز امس دی تو میں کیتھا، تلاز امس بچس دت میں کیتھا. من موجی کیاز دپن اولاد دود چھم کرہن ماز چھم دگ وتھا. یلی پنن اولاد چھم ودا، مگر یلی ہوئی اولاد وی پکن لائق گو، کلام کرن لائق گو. امی ماجی یلی امس پنس اولادس نکاح کور نیتھر کور، امی اولادن کر گریبانس ماج تھاپ کھر من کڑن چپن. امی چپن سے دتن پن ماج مار، امی چپن سے دتن پن ماج چوب. یہ موج چھ ودا، یہ موج چھ اوش تراوا. دپان چھس گبرو ستھن پیون ترو دیدا یار. گبرو ژا سوم لکل بیمار سوم گھر بنا اس نیت کا گاڑی ہند انتظام، بنا اس نیت سواری ہند کا انتظام. مگر کھنیاستن نوان کن سیز نس پائدلیا اسد ہسپتال واتناوا سرود یاد. میں پیو پچھن مگر ژٕ پرنومک تہ لکھنومک، مگر ژے نا رودی یاد میانہ اولادا. ہتا یہ خاندہ یہ کب کو نیچو چھ ونان ماج پڑھنے ژٕ کر ژھب، ژے چھے نہ میانہ خاندارنہ سۭتۍ تگان کتھے کر. المیہ چھُ المیہ چھُ المیہ چھُ یہ ماجہ پنن بچہ ہیچنو کلام کرن، سو اولاد چھُ ونان ماجہ ژے چھے نہ تگان میانہ خاندارن سۭتۍ کیا کر. المیہ تاجدارن فرمو ماجین قدمن تل کن چھ کیا
دپنے ات جنتس کر بوس امس ماج کر بوس دپن امس اولادس یل امس نش بیہوان آسک نازی بیہوان دچھن کن نازی بیہوان کھوور کن تیل کتت بیہموس دپن امس ازی بیہوان برونٹ کن امس ماج ازی بیہوان امس مالس ازی بیہوان اگر مول چانہ وچھن سۭتۍ خوش گو اگر مالس چانہ وچھن سۭتۍ دلس کیا میلیو سکون میلو راحت میلے خوشی میلے امس ماج گئی خوشی چا وچھت اللہ تاجدارن فرمو یوتا حج کرن ولس میلے حج کرنا ثواب تیوت میلے امس پنہ ماج کن وچھنا ثواب سبحان اللہ تیوت میلے امس پنہ ماج کن وچھنا ثواب مگر اچھن مالس نش بین خاطر تیار اچھن ماج نش بین خاطر تیار اچھن ماج سیتن کلام کرن خاطر تیار اما گو کیا یت سماجس آج مین موج ودن آج میون مول ودن بسز دپن بابا ژٕ کیازِ اوٚش تراوان موجی ژٕ کیازِ اوٚش تراوان دپن گوبرا کیا ونائی آز گئی 4 ؤری میٲنِس اولادس مےٚ سۭتۍ کلام کرنس آز گئی 10 ؤری میٲنِس بچس مےٚ سۭتۍ کلام کرنس یہ چھُ صبحٲے نیران پننہِ خاندان چھُ ونان بہٕ درٛاسے أسۍ چھِ بٔڑ بٲژ آسان أتھۍ کمرس منٛز کچنس منٛز بِہِتھ أسۍ چھِ دپان شاید ما یی اسہِ نِش مےٚ تہِ ما ونہِ موجی بہٕ درٛاسے مےٚ تہِ ما ونہِ مٲلِس ما ونہِ بہٕ درٛاسے أسۍ چھِ پیاران آسان مگر یہ چھُ اپٲری نیران اسہِ چھُنہٕ بر تہِ مٕژراوان اسہِ چھُنہٕ درواز تہِ مٕژراوان موج دپان بہٕ چھسس شیٖشہِ کِنۍ آسان وٕچھان بہٕ چھسس امہِ دارِ کِنۍ آسان وٕچھان پتہٕ چھسس کرٛٮ۪کھ دِوان گوٚبرا میا زوٗ پنُن ہا پانسٕے سۭتۍ چھسس ونان گژھ کوٚرمکھ خۄدایس حوال گژھ کوٚرمکھ خۄدایس حوال اے میانو جوانو خدا کی قسم ییٚلہِ اورٕ کُنہِ ساتہٕ لیٹ چھُم گژھان سٲری چھِم شیٚنگِتھ آسان گرِ موج تہِ مول تہِ بہٕ بوے تہِ شیٚنگِتھ آسان خاندارٮ۪ن تہِ شیٚنگِتھ آسان پنٕنۍ اولاد تہِ شیٚنگِتھ آسان ییٚلہِ گرٕ چھُس واتان دروازس چھُس دس دِوان اتہِ چھُ نیران یِہوے بُزرگ مول اتہِ چھُم دروازٕ کھُلاوان بہٕ ییٚلہِ امہِ ساتہٕ گرِ نظر چھُس دِوان امہِ ساتہٕ چھِ 12:30 بجیمژ آسان امہِ ساتہٕ چھِ 1 بجیمٕژ آسان بہٕ چھُس بابس ونان شۄنگُکھ نا میانہِ بابا آرام کوٚرُتھ نا میانہِ بابا دوٚپُن مےٚ نا اوس نہٕ آرامٕے یِوان بہٕ اوسے ژےٚ انتظار کران اے میانہِ جوانا یہِ چھِ درد کٔمِس مٲلِس تہٕ ماجہِ اس لیے امس ماجہِ سۭتۍ کٔرِو حسن سلوک کتاب الجنت تحت اقدام الامہات یت کتاب چھُ ناو شان والدین یہ تھٲیِو پننٮ۪ن گرن منٛز یہ لگہِ ضرورت انشاءاللہ صدائے اولیاء تمام ختمات المعظمات انبیاء کرامن ہٕنٛدۍ بزرگان دینن ہی اولیاء کاملین ہی تھیو پنن گھر میں لگو ضرورت حیا اور پردہ بڑ بہترین کتاب ات لگو ضرورت تھیو پنن گھر میں انشاءاللہ بیش بھی بہترین کتاب مروان اور یزید پر تحقیق کی نظر یہ تھیو پنن گھر میں لگو ضرورت انشاءاللہ تو وقت کیوں میں نوجوانوں میں نوزیدو اللہ تعالیٰ چھوان فرماون قرآن مجید اسم وبالوالدین احسانا مالس ماج سے کریم کیا ماں کے پیر پکڑنا پھر دیکھنا بلندی آپ کے قدم چومے گی ماج نش گھ امس دپ موجی مے خاطر کر دعا یل موج دعا کری نا خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی ہے کوئی طاقت لیکن صرف اپنی ماں کی دعا ہونی چاہیے صرف گچا سن پنس مالس تو ماج ہند کیا دعا یہ دعا ایسا سی گھس ناکام اس لیے یمن محفلن ہند کریو انعقاد یہ محفل ٲسِو مناوان یم کانفرنس ٲسِو کران ام سۭتۍ چھِ ایمانس میلان کیا مضبوطی وۄنۍ کیا کوٚر اللہ تعالیٰ بیان قرآن مجیدس منٛز ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم دپن بہترین کامیاب شخص چھُ سُے یم دنیاہس منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ تقوا کوٚر اختیار پرہیزگٲری کر
اختیار پرہیزگاری چھ مول تقوی شعری چھ مول خدا خوفس چھ مول یس دنیا من خدا یس خوف اللہ تعالی سن خوف تھو اللہ اکبر میانو عزیزو میانو جوانو سوئی گو دنیا من کامیاب تو کامران تمسی میلے دنیا من کامیابی تمسی میلے دنیا من میانی جوانا تمسی میلو دنیا من عزت وقار یم دنیا من خوف تو ذات پاک حضرت یس وطن تی خوز پروردگارس پکون تی خوز رب ذوالجلالس شنگون تی خوز پروردگاری عالمینس امسی انسانس ملے کامیابی یہ انسان گو کامیاب دنیا من تی تو آخرت من تمسی چکاران جناب محمد رسول اللہ تبائی ونزد اللہ